Izvor zaraze u košnici je izmet zaraženih pčela u kome se nalazi veliki broj spora, prouzrokovača ove bolesti i med u koji su dospele. Van košnice to su najčešće nehigijenska napajališta stajaće vode i razne barice u okolini pčelinjaka, zagađene izmetom bolesnih pčela. Da se zaraza ne bi širila unutar pčelinjaka, potrebno je postaviti higijensko pojilo s tekućom vodom, a sve barice u okolini pčelinjaka zatrpati. Također je neophodno preduzeti sve mere da ne dođe do grabeži. S medom ukradenim iz zaraženih društava zdrave pčele u svoje košnice unose spore parazita i zaraze se. Premeštanje ramova iz košnice u košnicu da bi se pojačale ili izjednačile pčelinje zajednice treba da se odloži dok se zaraza ne suzbije. Svako uznemiravanje pčela tokom zimovanja može da izazove raspuštanje zimskog klubeta, uzimanje većih količina meda i naglo izbacivanje iz meta. Zato treba izbegavati kuckanje po košnicama, što neki pčelari rade da bi ustanovili da li su im društva živa, zatim sprečiti pristup domaćim životinjama u pčelinjak i postaviti hranilice za ptice van pčelinjaka. Pčele ne smeju da se zazimljavaju na medu od medljike. Ova vrsta meda sadrži teško svarljive sastojke koji podstiču izbacivanje izmeta. Zato pčelari koji drže ili sele košnice u šumske rejone u kojima ima medljike treba svu količinu meda da iscede i zamene odgovarajućom količinom šećernog sirupa. Ako zima nije suviše duga, a u januaru ili početkom februara ima lepih dana koji će pčelari da iskoriste za pročisni let, navedene mere u mnogome doprinose smanjenju izvora zaraze. Matice također mogu da obole od nozemoze i tada postaju značajan činilac širenja zaraze unutar društva, jer radijus kretanja u košnici im je veliki, a izbacuju izmet tokom cele godine. Pošto se često dešava da matica oboli, treba je češće menjati. Matice obolele od nozemoze kraće žive i lošije nose jaja. Dobrom pašom također se smanjuje izvor zaraze, odnosno broj nosilaca parazita. Naime, starije pčele koje su uglavnom zaražene parazitima u toku obilne paše iznure se sabiranjem nektara i uginu van košnice. Zato se s pravom naglašava da je dobra paša izvanredna sanitarna mera protiv nozemoze. Treba omogućiti da pčelinja društva uđu u zimu sa što više mladih pčela. Pčele obolele od nozemoze znatno kraće žive od zdravih. U proleće, u vreme smene zimskih pčela, mladim zajednica naglo slabi, jer zimske pčele uginu pre nego što ih u potrebnom broju zamene mlade, tek izležene pčele. U to vreme najčešće se dešava da obolela društva brzo stradaju zato što nema dovoljno pčela za uzgoj legla, ani za zagrevanje, pa se ono prehladi i propada. Da bi se ovo ublažilo ili sprečilo, potrebno je još u jesen stimulisati maticu da obilno nosi jaja. To se postiže prihranjivanjem pčela i polenom. On izvanredno utiče na nosivost matice i uzgoj legla. Vodeći računa o snazi svakog pčelinjeg društva, zazimljavanje treba da se obavi u odgovarajućem broju ramova. Svi ramovi treba da budu dobro pokriveni pčelama, a košnica utopljena. U proleće treba uticati na što masovnije obrazovanje legla, njegovu ishranu i zagrevanje. U rano proleće pčele treba još jednom prihraniti cvetnim prahom, pčelinje gnezdo utopliti sužavanjem. Utopljavanjem se dobija viša temperatura u gnezdu koja nepovoljno deluje na razvoj parazita. Visoke temperature u leto nepovoljno se odražavaju na razvoj parazita.
Dobri unosi hrane u košnicu tokom letnjih meseci jačaju oslabljene zajednice. Stoga pčelinjak treba da je na suncu, van senke, ograda i krošnje drveća. Toplo leto s bogatom pčelinjom pašom znatno smanjuje zimske gubitke pčela obolelih od nozemoze. Mada biološke mere sprečavaju širenje zaraze i pomažu njeno suzbijanje, u lečenju obolelih pčelinjih društava od nozemoze neophodna je upotreba odgovarajućih lekova uz istovremenu zamenu celokupnog saća. Zamena celokupnog saća takođe je važna biološka mera, ali je pčelari nerado primenjuju jer zahteva više vremena i dodatnih troškova. Od lekova se najčešće primenjuju nozevoj i nozecid.